Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7 Na baliki para kaiwe adisingena watakalewe. na baliki para kay di singana watakalewe di. Iya. Iga watakale. Watakalewe. Iga watakale. Watakalewe. Ero minungnya bio 7. Oh, iya minungnya bio 7. Iya. Jadi rode ninungnya bio 7 ha. Dek na para kaiwe. Dek na para kay naga mi paler. Nagis naro. Naga. Apa di kantong. Iya. Iya, mage. Iya lo makada syukur atau ini. Jadi nasa di apa sih cocok lah, dek bisa di koma kada syukur. Tapi bosa ngame saudagar ko makada tutu kay syukur. Mana ka bosa saudagar? Purani ga. Purani ona makada syukur. Purana tu na cara balu-balu. Ayam. Iya ga. Kita tulis syukur mo ni sedih kalau maka aja tu. Pasti na reki harus dekengi syukur ki pada tahun rekengi ndok kalong. Alhamdulillah di na sabak kaki sisi runtuh. Berarti syukur kemana lo ka puangi roh. Ana sabak sandainya reke dek tamagala dek reki kesehatan ya pasti na mondro ki boleh. Mapa korodi. Jadi ku syukur ki ya. Artinya agar ku syukur ki. Berterima kasih ki. Iya. Jadi mengimpur mesukri. Iya. Jadi itu narare kingi sukuro kidi saudagar ya atau ga saudagar na sama kukuange makan jak mareke papena dina den baji. Iya, alhamdulillah. Tapi dale nareke makura-kurangi. Iya, kuro pale cek dek mia to naro cek dek isukuro ke. Siapa tahu matu minggu depan atau bulan depan ya. Makan jak sih. Iya. Ya senge kehidupan itu kalau di. Iya. Makro. Pokoknya pada tahun mina senge roda-roda magulin cene. Tege matu narapi tahan ya. Iya. Stop sih. Apa aja sih nasa? Aja sih. Iya. Ya dua kada musim dok kalau. Naku mega doida jatah salah gunakan Iya. Tarangi den baji. Mage. Yana tuh kapaya sepakai gue. Mage. Iya ga. Mede tenu. Iya. Makada kak mau paguro. Ada na cocok. Ada na cocok Pak. Idi kan dina. Idi di lomak bere. Kan istilahnya reken kada ku megalande itu dari megalande. Iya Bang. Apa dak sedikit respon sama kada ku megalande deh tando kalau tarangi den baji. Aja atas salah gunakan Iya. Tapi apalagi nasang agak sena kanero ko engkareke makata cek dek maka reke di dembaji ada cek dek maka anu reke doi reke iya cek iya mayos maksudnya rodo kan maka anu doi reke cek dek doi Dewe ya cede, mega doi. Kung kamaka reke cede, berang ini, bereangi. Kuro perlu kan gini. Iya, pasti dekat kira pasti dekat Iya, tapi magai. Iya, apalagi rodo dembaj. Tepalnya mana sedih ko takut dan jadi. Peteriwas tengah apa? Meja itu kita si polos tidak mengerti saudagar. Iya. Agar judulnya cedek maka. Era cara maku rekedinya desoy. Cedek maka. Mega maka. Di syukur gimana? Syukur gimana? Iya. Aja makeda napa kira kengya sayuji makeda we magani kasih puangin uji tutup materona padahal baru ini hari. Enasangen tau endok kalau di iya makeda rekeng ulama Iya aku. Aku naseng uji mupi berarti Tuhan masih menyayangi kita. Pada tahun itu reka ngindok kalau set di tomato. Aku nampara ki berarti nasaya gitu. Aku tongang. Iya. Tapi ku naitai mani ki bawang ya. Joka kura kalau ke joka. Iya. Jadi bawang. Jadi cau nih reka. Cau nih reka. Iya. Aku niro
kehidupannya. Iya. Oke. Iya bang, aku rodo. Apalagi nasi rodo kok. Agak lete bahasa nih reke di dembaji. Aku misalkan nih rodo kebahagiaan reke lo tasapa, dek keda mega pareke doi di dembaji. Iya betul sekali. Iya. Apalagi kasih tak anu kapastina nai semani ro sodagare panontok barita ikatudu Nia Ramadhani. Oh, Nia Ramadhani. Nia Ramadhani riseni keda mega doi. Nah, pokoknya agi lo neli, neli mana? Mau pesawat lo neling kata doi tapi itu naroh bahagia. Dek mak keda doi papa bahagia tahu. Tapi mega tuh mak kok indo kalau apalagi mak kok cerita mana rek gaya nadi kehidupannya melalui Facebook. Namun rek dapat di mirek na pakai lo joka yang penting ka na posting aga ku Facebook akhirnya lah kay nama sese mondri malah Indra terus Reni bunga rentenir romantis nih senero ini ya secantri romantis jadi perlu tereke paling ngerangi reke aku dek pareke na perlu ki dek pareke setidaknya dek pareke na diki mak gaya lade iya apa percuma mes na bak gaya kiku de indremi na piang yang agaga istilahna masih sema to bapak nana iya pokoknya reking beli apa saja yang dibutuhkan, jangan beli apa yang diinginkan. Yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan nama sulit lah dah ini. Ya tahun harum lagi baik gena doi tak. Nah kok kebutuhan tak tomi reke sendiri. Nama sulit toni. Lebih reng, ya nak tinggi pakai mana ngidi. Pok pada reke kok sabung. Jaka reke neli yang kota tak 100 esok bu satu biji di. Lo toni reke macu idi mapa corona dek tak mampu. Akhirnya tapedangi mat maloki mat doi ku rekeng akan nasnero. Kira keluar bapak nana bapak nana jangan bapak nana oh iya balik ya bapak nana pak nana bapak naco cote guys bapaknya Yantong. Bapak nabane Yantong. Kira-kira nih aco. Daripada Yaco lebih Yantong Yaco kan dia gak senang. Engkau bapak Yaco senang. Aco binti Yantong. Kayak becek. Iya pokoknya maintin nasa di sadagar ro anak ko di mano kira ke makukuange maga senah agak senah ro di dembaji. Korek le ceri kehidupannya indok kalau di nadik na sesuai nasa kemampuan tak malasa gitu. Ro mantaji masalah. Jadi setiap dia ke keluarga bisa-bisa terpisahkan gara itu. Iya. Jadi ya aku tani di maca pelihara nasang yang namanya kesetiaan ya. Si bawa kebahagiaan. Oke mi. Iya. Ya terus berani ke ceramah itu. Iya purani. Ya siruntuk ina sekora cara nana sama padenda indo kalau di. Iya letuk na sama tetese di kude gagas sabah. Ya. Awat tema ko kuange 32 menit. Oh, berarti 10 menit ceramah tadi. Iya 10 menit. Apa edit napakin ka 20. Ingat apa enggak? 20 menit ki napakin ka. Pamit ki onak ko acara na anu agak balu-balu napakin lo kamay. Kalau kamay makaraka istirahat jolo Cina. Oh iya tapi sempat lah apa yang penting karena saya dikasih istirahat saya dielong istirahat atau tapi dah kawai biasa makadaki setengah apa 10 apa kilo kami dia jadi setengah 10 makanya kedah astagfirullah jadi itu terlambat kak setagar aja atas salah di Indo Kalong. Iya itu mah lepas tahu dan baji akan nak kau delaba elon nasan diceng kada lagi ngom melama bene lagi ngom nasa melama bene kung kamu dek na dek mana ganja kau dek gagah kasi kau dek gagah lo ya gay malakai ni kayak bawan ni kecuali malakai nak kau lagi ngom
Iya di. Para listeners informasikan saudara aku kemaseng live kidi iya. channel YouTube Naga Radio. Jadi kalau kira menonton ya silakan. Iya. Ama komen-komen. Terus ajak tak lupa like, subscribe itu. Kato na sa delongin dembaji elon narmandian Rosanda maka dapat juta sih di sapi. Iya. Genep mayar. Anak sapi kabar di? Apa? Kan kede 4 juta. 4 juta saya di sapi. Iya, terus kurang ke sapi narek yang harga 10 juta. Napa doik mendre napa mi juta berarti 10 4 juta. Iya di? Dek nalo dek na genero indo kalau. Iya. Iya ga? Desa. Dek hana gena. Biasanya sih aga. Hah? Agak biasa, utana ke jola. Dewasa. Pak Mege dan ni kape rokok. Jadi gama ke de kan rek contoh rek sapi itu hargana rek harga 10 juta. 15 juta sapi nge mako ko. Oh, 15 juta. Sapi ager, sapi lai. Oh, sapi lai. Iya. Sapi lai sapiku. Elo ni kapa malu Aku mantu tarare taruh ni rosa vita indo kalong. Lu lepe matu se di kapar. Oh, lepe se di. Iya, maka maja kas. Mega like kamajari. Luti sapingnya se. Luti sapingnya. Iya, nama gaga. Majat apalagi makukuang yang majat ni pernah sapingnya di. Manakah? Masuk ini. Deh, lemah korona tahu ini. Oh, iya ga. Iya, majat ni pernah. Terus tapi lain kasih mana-mana ni mapaku kue bata-bata mani make dece de main naso tuku nasengnya Cek depi kasih na. Iya mata jata aja mani. Ya make derek sapi komba laonoria. Tapi marni manu manu Mereka Pak sapi mi reken aku makukuan. Iya. Daripada nako malepaan ni reken. Malepa Idul Fitri. Manu itu si mega melayang. Iya. Sapi tak cik di me. Iya. Iya, oke nih. Bahasa benita saping itu agak tuh bahas. Jadi makan jani kapan nako iya wani sipure na sodagare di. Untuk sodagare naseng apalagi makokong yang kana puratama. Iya, kuro nolo arua sedi apa arua dua sedi. Jadi harus sodagare agama nontongnya makokongnya. Iya, komen gede. Supaya riseng makedai iga tuh memang menonton. Terus tegay makokohe. Iya, aku makito tarima ni kapa jolo di. Kaneta he. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biosepen. Na balik ti para kay adisingen na watakaleta. Iya, iga pala iya de dembaji ko taisa. Pole bone. Bone di. Iya. Ini ha. Oh, ni aku di bone tong. Iya, balansi to kada bone to. Bone, ambo tuo. Ambo tuo era de nang kana mate. Iya. Akhirnya matrik padua. Alhamdulillah. Kanja mah. Kesi mu. Si cakak to mah cuaca. Iya, maka dari bon alhamdulillah. Cakak untuk caca. Oh, maka cakak Cakak-cakak ya. Cakak. Ya, dimaklumi nih makunuk matuan itu indok kalong. Si Lulu nih paling ngerang ya. Ini paling banyak. Iya. Ambo tuo. Iya. Aku tangkalinga sa dana dembaji siaga kira-kira umur na ro. Iya, saya kira-kira. Mungkin sadar. Kepala 3. Kepala 3. Iya. Wah, tambahi pi telu. Ya, kepala 3 ke atas. Tambahi pi karena setelu berarti 70 tuh kasih. 60. 3 tambah 3. Dan naik semata-mata kasih dia baji. Iya nih, iya. Soalnya 37 di balik sih. Iya. Dia terpilih sadar nih ya. Iya. Tambah bawah nih telu pasti. Kalau Indo kalau kepala 2 lu Dek pagaga, dek panarapi. Oh, dia penerapi kepala 2. Iya, aneh ro Indo kalau agatina sesapi, aganas naro di Nigeria.
Di Tony korban kamu tuh ye, deknya minat janggo. Iya. Kalau kau pau agana garpukan. Agana agana senar ku pau indo kalau ketuku. Garpuna. Di bagi makan jae. Iya. Garpu gaya bawa belok ipo kadua. Iya. Ipo kada pas tanda terasi. Wih, nyaman tuh. Meja sedih ngelok kok. Iya. Iya, aku ini jolo ambo tuo. Aku ini dem baju siaga tosi umur nata sedih ambo tuo. 70. Oh. Nata jetaja nih tuh Pak. Iya, siap-siap nih. Jetaja nih tuh. Nah, nanti selo tuh benar seros pasar apa gitu 70. Siaga Pak siaga. Siaga pale ambo tuo. Iya, kepala 3. Kepala 3 tuh. Dia gak menonton Indo kan? Iya, masih kepala keluarga. Iya. Oke Mbak tuh. Jangan kelong melok tengkalinga. Dia kan penonton. Kang. Masa kalian relo, lagi kalau bene. Iya, laban na lagi yang gemelo mak bene. Puran. Asing kenapa melok mendre? Kan iya, laban. Iya, masih kalau mendre. Laban nih. Laban nih. Masalah yo to. Puran nih mak bene. Lo kan nih marola. Iya. Kenapa na? Kenapa? Keplena lona, kalau narina ko tuh Rini. Irini. Iya. Makada lagi Rini. Angkelon ko tuh Rini. Engka. Coli naut danie. Kay gani upal linrong, may gabata-bata, paria buana udaniko. Ya lona 27 kecamatan. Oh, dek gaga. Dek gaga Pak si dimi kacamata ke kacamatan ni Terilau ni. Iya, Oh, dek gaga lona ra. Matu bigay sa pasapen akong ka, putara kami di. Ya, iya. Kong kediri kita putra. Aku dia yang penting lona Rini. Oke nih, igana lo tareng rolongnya. Iya, yang keplena mamanya selfie ya. Iya. Tangga saki. Ya kata plene saki, mamanya saki. Kata wagol lah ya. Iya. Nah, sama tangga saki. Ya kata plena bapak nyanca, mama nyanca Guntur. Ya kepala tu Pak Abbas Plemba ya. Pak Abbas, Tangga saki. Ya mana-mana plan ya. Ya mana-mana. Oke. Mudah-mudahan sehat ki Amin. Untuk ini di Padu ya selamat tepat terus jembatan. Mudah-mudahan musim pedaleta. Selamat kita selamat. Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ambok tua naseng indok kalong. Iya. Boleh nasok bone di. Paling pertama kita mak ya di. Iya. Mak ya paling marajita maku. Kabupaten Bone di. Mega mah pendengar korora tapi dia nulet jarang nulet tembus. Iya. Dari si Paldi. Iya, oke. Telepon WA aja lah terima. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Napalihara ya di singena watak kaleta. Iya. Napaliharai. Di singena watak kaleta. Naparakaya di singena watak kaleta. Iya. Iya tamai. Guntur di Salomoni. Oh, lah Guntur. Kaki gaguiri lalangnya. Selamat siang. Siang to. Selamat siang to. Tuli magala-gala mana di. Amin. Pura nih kira-kira man resort apa itu? Depa. Lo ama kita traktir Kak. Aku traktir na nule kapang si seruntu itu agama tu desabai. Oh, asing rekeng. Maga piro. Dia perencana Pak ya Pak. Oh, rencana memang nih. Iya, rencana sebelum bertindak. Oh ya. Oh iya. Kira-kira roh dika karo macet kongotan ro kombo tuo. Iya, bana oleh ha. Aku boleh selamat salam kenal dari Guntur di Salomoni. Iya. Memuara gitu lima gala-gala mana ki. Amin. Tuli jaga ya sangnya disinget tak watak kalewe. Iya. Si bawa tuli pakai ki masker. Iya, makutonga masker toki. Bisa jaga. Iya. Si baje. Iya, aja tadi terlupa ini. Kira-kira ro sapa-sapa nih kapang kota yo. Oh iya, sapa-sapa nih. Pas patongkai munri mo bela gamai. Nah, kan itu Ibu Cida ko bete ngamaro selamat siang.
Katanya agak Pak Tawakal ko jumpai salah itu. Ko kesie. Kesie Pak Tawakal. Iya kesie salah poni. Katanya agak Bunda Bos. Kani Mas Antong ko matene. Apa Ero Antong jadi Mas Toning kalinga. Iya. Katanya agak Bunda ini, Mama Dinul, Haji Laugi. Makoto dasang dua penyiarre memara kecil cantik. Amin. Amin. Makoto pa idi cantik toke. Makoto naseng makada permis di kapadi. Oke. Dapat lagu guntru. Iya. Mako dia tepu-tepu madaki serta. Iya. Ini menitu museng-seng guntru. Iya. Kadang-kadang melepo, kadang-kadang de. Iya. Agina beno. Oke, permisi. Oke. Nanti kalau mereka kata-kata tahu geres we. Naule. Yolo napai? Iya. Napai baci wong kalau terai yolo. Iya. Mas sedi-sedi ki si pulung. Pada tarupa tahu. Nasaba asis sedingengem itu tuli pakala rilinoe. Deceng etomi tuli pakala. Nasaba jae gaga rampe-rampena. Permisi. Oh, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasa kampus Iya, wasa nendo toy. kalau di jae gaga rampe-rampena jae. Padahal yang itu paling madiolo. Jadi ndak kalau di iya nak kena. Iya, tapi pasti nama kanja-kanja aja. Kanja-kanja aja lo emon drive meja. Iya. Ya jadi Lo rosot. kan di bulan Guntur, Pak Taralas di Guntur. Iya, pasti nanya tuh dulu den baji. Erodo rekeng kau pura wang kalinga. Iya, makanya. Erodo nako ero masomo na balewe pasti na angka bukuna. Erodo reke kojo na bale pasti angka to dagina. Jadi ero nako tahu nako ero tahu pasti na ero makaja na seding ero na pikir ke makaja pasti na ka makan jana. Kuro tuan. Iya garo di tanah. Kayak pale mak guri di. Iga gerutan, pedaka. Iya, aku mak itu terima sih Pak Ledi. Patete telepon biasa jolo terima denre pakasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Balik para kay di sing natakale. Nah, balik para kay di sing natakale. Ibu Cida ya, iya. Endala ada panaptama. Dendre pa ya sabaraki. Mega mapulsan Ibu Cida. Amon Ramat Tajeng. Oke. Sada kay de matu na mate tengalalang. Magaga tuh kare bay Cida. Ay makanja-kanja mamngi pelas tuh. Iya, mana itu baja tahu manggis nah ngeri sangidi. Iya, sama puasa kak mulai hari Minggu ya puasa. Sampai hari insyaallah 9 Jadi mau puasa ki baja? Insyaallah. Ndak apa-apa di. Iya. Dek mana magaga mau puasa ki mah gitu to. Iya deh. Iya. Ndak ji. Anjak mah. Elo ka malengi elo naro laguntur. Elo ngaga. Elo laguntur dek kana kami tero guntur. Bu karo potona pora ni wita. Iya. Iya. Dek tua na guntur. Oh my gaga. Sudah pana tua. Ya gitu ay. Nung. Iya. Elon na kalau darah. Kalau na Pau na ronto. Iya. Oke. Oleh ngiro. Oke nih. Oleh tawi udin si kapol bunga. Patawakal. Iya. Den puji. Iya. Inala to wak cengke. Ifaku ti wak cengke. Iya. Alito Udin Saputra. Bapak Haji Yusuf. Semuanya. Ya mana-mana. Iya. Jago pasilegang. Kani pale. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Cida. Iya. Kena
na sa tama on na di malaw elon na anti. Iya. Si banci larinci makada anak dara na kalolo. Kalolo. Anak dara na kalolo si sapa memeni. Janda na duda. Agar sambungan. Janda na duda. Janda na duda. Ini kan makadagon na dara na kalolo. Anak dara na kalolo si runtu memeni. Janda na duda. Kesedingan na sambungannya Rodo. Sambungan na malamte mo pagkurang. Iya. Bagay Pinas na ngilanjut. Elo kilanjut nero. Agay. Elo ngirodo. Dek wisengnya nuna, dek wisengnya paganas narong. Lirik na detay sengi. Iya, dek na parawang kalinga. Matu pagitan kalinga pwede doon tadi. Iya, ay dari masih pala patetet teleponnya. Mangiro dek gagama tama komen-komen. Dising. Protes tes makanya mah was. Oh manumane kapan sebentar si Buim. Mega tu bot mah ko kendo kalau. Mega tong. Namu sa de boleh kata botik kro. Kro. Iya. Iya kas di manioni de Iya. Tu boleh tega balina kro. Dek naruisen. Dek Pagnan koloka kro. Oh, iya. Iya. Koma kita terima sih pale di. Iya, kaga. Halo. Halo. Iya. Jangan. Marende bunda bos. Awelde. Jangan nanti. Depa kasih balik baru selena ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biosepa. Iya Biosepa. Para kadistingan na watakalewe. Iya. Higa ya kalong. Bunda bos. Oh, Bunda bos. Duda kata janda. Si sapa memeni. Iya. Setengah janda. Magero setengah janda. Tidak sedih. Bicu saya di sadana di. Pak malu pula di wanuna radio na Bunda Bos jadi pada dodol jolo supaya kalau poin sak data Bunda Bos. Iya, Oh, Bunda Bos. Karo malu poin dengi. Pal bicu-bicu ki jolo radio tak Bunda Bos. Dek nang kalinga iya. Kalong. Apa tak gang sedih sak data. Oh, mega woto kurulabe. Suruh jolo lepang otoe. Tahangi kita. Oke jolo mat telepon. Iya. Lo kaki kuro tengah lalengi. Iya Bunda Bos. Bunda Bos. Anu gawe Iya. Bunda Bos. Iya. Iya Bunda Bos. Bener karo. Tengah imatan streaming. Bunda Bos. Ye, magai. Streaming kata pakai. Mana sama kurang? Tania. Mana kabalik apa kurang? Pernah lamba-lamba ini. Iya. Halo? Dek na jadi wawancara ya. Halo. Oh, Bunda Bos. Tega nih Bunda Bos, lo kami mani kapan nalipang otero? Iya, ya kalau kena tahan otak kita. Ketong nalipang. Lepak kuna sejolo. Iya. Melok ka telepon. Iya na badai, na badai. Oke, terima lagi olo. Cina Bunda Bos. Iya. Terima nih Pedi? Iya. Iya. Jela ge witai. Iya kan eta he. Halo. 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 Ya, halo tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biosepan. Maaf ya. Iya, iga tuh Mai. Sepertinya tadi tidak tembus deh. Jadi saya tuh bahasa aku tidak terlalu serius. Iya, halo, assalamualaikum. Biosepan membantu daya kesehatan tubuh. Iya, iga tuh Mai. Ibu Sahlan dari Makdo. Oh, Ibu Sahla Polena Seko Makdo. Tadi kan Bunda Bos tuh, aku kira masih Bunda Bos, masih Bunda Bos tidak terima Mbak Cici.
Oh iya dek mana magaga Ibu Sahlan. Iya magaga magaga tuh mai kareba. Coba tembus kan. Iya, nah kanjak mo. Kanjak mo. Iya, jaga lo ki masalah Itu misalnya serodo dek nanu radio. Si Minggui. Iya. Iya. Penik mani nangka tuh. Iya, Jumpa-jumpanya paling iya. Coba na tembus dalam. Iga melok ta jumpa Ibu Sahlan. Ona lagu untur to napat tamat sampuleng. Iya. Iya, salam jumpa Ibu Sida. Tadi kita juga masuk. Iya. Bunda Bos kan tidak sampai tadi berapa saja katanya tadi kalimatnya. Iya. Iya untuk semuanya aja. Iya mana-mana. Iya mana-mana nah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sahlan yang kena sekuma doh sebagai patete telepon kelima. Iya. Jadi kau makin itu jero telepon ini. Iya, langsung kita memputar elong. Iya langsung bawa. Elona agama tur. Rini Rashid celik na udah niwarengi yang tuo. Iya. Asi bailona unan cila rinci si banti maka dana darah nakal lulu. Oke, iya. Iya. Selamat ki marengkalinya.
Mage. Kok kesedih minum zero tapi. Mage. Iya, dan baji. Iya. Tegi boleh. Kam aku saliwa. Iga aku saliwa. Engke Bapak Al. Oh, Bapak Al. Iya. Oh. Iya, engke Bapak Alon na magasen na manu biasa peng. Oh, iya. Iya, dan baji. Iya. Waktu na sama kukuang 20 ni saya di mana isalan na tete 10.2. Iya. Iya, nasaba perlu jolo informasi kalau kakak sodagare. Makada. Jolo. Tega nih. Jolo. Tega nih. Kan biasa na tudum waktu tak live streaming den baji aku YouTube maka daki anako iro do sodagare paling mega komen na engka hadiana. Jadi khusus nasa ngede esoe tanggal 10 telu ola pitu 2020 sedi. Iya, esona salasa. Esona salata Masun. Asunula. Esona salasa. Iya, pelan-pelan. Esona salasa. Iya. Ye matu pura ma komen di akhir acara yundi matu engka hadiana. Aga hadiana ro. Bio 7. Si bawah. Presker. Presley. Iya. Di akhir acara deh baji. Tapi orang kayak biasa pengen seukuran 5 mili di. Iya, yang 15 yang 5 mili. Jangan 15. Iya. Pala itu modal. Iya. Jadi capu nama tu acara nama Padenda. Iundi ni matu kero makada iga matu menre hede iga matu menre. Kata tu asana dem baji kero. Kata kamu tu mak komen ni. Elo tu kamu komen ni ya. Talumer biasa 5 mili sadagar. Iya. Kata nasa Presley nama coy. Jadi rodon toma belai ha? Angke ko Kalimantan? Ini nama ler wakili. Wakili ni. Wakili ni. Iya. Apalagi orang kayak ke Malaysia. Nunukan. Polman naga. Polman, ini na wakili. Iya. Oke. Indo kan lo? Iya. Di sesi kedua nih, di. Sesi kedua. Ria Carana sama Pak Denda. Iya. Lanjut si kapa jama-jamange. Iya, pateru nih. Pateru sidi. Jadi harus sodagara komen-komen ki magati. Yundi matu di akhir acara, maka daiga matu runtu de bio 7 5 mili. Kedai sedagar Aga. Bio 7 si Ba Presley he. Presley si Ba biasa pengir si Ba Presley. Tas si Dina tot ipasiano si di bio 7 si di Presley. Iya. Oh iya, berarti 2 rek yang hadiah di. 2 hadiah. Kata biasa pernah. Kata Presley. Aku rek yang mapedi rek yang ngulu di. Iya. Biasa pangero. Ku teh biasa pangero mapedi dulu ndak kalau. Ku lu kan mapedi dulu. Ika na mesa ngi komen. Iya. Iya. Jadi untuk satu orang ya roda di. Untuk satu orang ini. Si Dimi nggak paling tahu. Si Dimi masa ya kan diundi. Diundi. Masa dari ketelu. Si Dimi. Iya. Berarti mah cocok dalai ke kira ke gue. Iya. Aku mega reke mega tamak makomeng. Di lari telu. Nulis sih. Aku menirmati rite guys. Apa dah dia bela? Sampai 20 penonton. Iya. Jadi 2 pemenang ranking. Iya. Oh iya, jadi Ero Sodagare bagi-bagi kami nih ku anggota-anggota nasabah ko na rapi matu gay 20 penonton. Itambahi telu. Di pemenang. Mana ke di pemenang? Iya, dua yang mana? Berarti tas dina bio 7 tas dina Presley. Kita delok mana sekindok kalau. Iya tahu. Indah kalah gara hadiah. Ada sirah tu penonton. Ada emang kita sirah tu penonton. Dia lihat balu bisa komer. Iya. Terima nih pale di patata telepon ya. Komen mana ki? Sadagar. Tarima komen. Iya. 2
Dua agak aku nita pakai supaya madepu-depu. Iya. Tega-tega deh maco dalere kira-kira kira. Iya, to kan aku komen-komen ya. Begitu sini kini lo tama. Iya, kana misa daleku. Kenapa tanda di kimi di malai? Iya ga. Iya. Tapi di kana komen. Iya lah riole ro. Iya sebelum nero. Oh iya. Alo ni Pak Yaga kasih. Itu kena musik. Jawan rumah tindro. Iya, terima nih Pak Jolo di. Engkana kasih tete telepon WA Jolo terima. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Nabaliki parakaya di sengi watak kalewe. Nabaliki parakaya di sengi watak kalewe. Be, mau goreng sedih. Adi. Wangaramu paset dirasana tahu iya tahun nanya benar di gana sedih perawan deh tahu gorengan ya induk kalau napana nih menyama beda metu sedih mak balu kita mah tuh malam Jumat Hah? Ya insya Allah. Oh iya. Iya, oke. Iya, agak selain tahu isi koro. Sanggara pepe kata nih. Iya. Sanggara pepe. Nanti reka lu mulai. Be. Oh, mangantara toki di. Iya. Tapi rendah gratis. Akhirnya cuna tuh. Iya, oke nih Pak Ledi atau podo lancar-lancar di daleta kaila. Amin. Iya. Terus Elongaga. Alo Siri Polo 2. B. Alo Siri Polo 2. Asa tahu isi Polo 2. Tahu isi? Iya, tahu isi Polo 2. Ang kata tuh anu na ya, bawang kukus na. Sumber. Kata si bawang ikukus lagi jenuh mana mi ko kuro. Iya. Ajak na tapa guru-guru. Apa na jama tong ngamay? Iya. Tapi makukuangin kaki tega kaila. Kebetulan kama ke kantor kami kuroyolo na jalan poros. Oh, TV itu radio tadi. Radio kata yang kalinga aga. Streaming. Monitor ki melalui aga ini lah. WA mah. Oh, streaming atau radio biasa? Radio biasa. Radio biasa. Tanda mah radio na Bapak Taha talaria. Yang penting tanda mah Bapak Taha. Oh, dia kan Mama Al. Wih. Dari tuh kayak radio. Oke, dia Mama Al makan nih. Iya, dek radio ku ya Indo kalong. Iya. Oh, lo kaki jolo mah balu gorengan. Kutega. Kuro. Jolo na to si Kikail. Si gora-gora ini kero. Aku karo ya di. Iya. Ini tega kita juga nama tuh. Sampai na tahu si kamu tuh ya. Kemana gitu mabalu. Dek na gak ngeli. Iya. Dek mbak ya Indo kalong. Yang penting ketahui sinah. Iya di tahu sinah mau Kak Ela. Manyama. Napa ke mandar tahu isi apa goro? Jadi mama sedih ngelo. Oke nih coba gitu kasih apa karo balak mak guru. Oh iya tapi makanja guru taro Napi rumah guru napi guru apalagi matu minta itan ini kalau di iya. Nuli di sana mano. Oke nih Kaila igen na ta sala-sala nga to igen na ta rengero alo Siri Polo 2. Ikaw na igaro di. Pertama. Iya. Igaro na pertama Indo kalong. Di napi di tama. Iya, di sesi kedua. Yang sisi pertama seri are ni tama. Iya. Katoi Mama Al, si Bapak Al. Iya, terima kasih dia Baruna. Aku komen toki mah tuh kaila ku YouTube anonton toki pa angka mah tuh yundi mah tuh hede penonton. Oh iya. Penonton yundi? Iya. Iya. Chatna. Itu mah komen ele. Kira mah komen yundi mah tuh. Katoi lanjut di Pak Ledi. Iya. Katoi Mama Dinul si Bapak Dinul. Iya. Pengaji senang si Bapak Haji Basti. Iya. Katoi pengaji Pakja si Bapak pengaji Kiro. Katoi Mama Saki si Bapak Saki, Nenek Saki, Zainal. Amsi. Iya.
spesial nih Pak buat Bapak Tahan. Bapak Tahan muda. Bapak Ya, Tahan dan muda. semuanya Iya, taman iya. spesial. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ah. kan dendri elak. Dek papali suake on rota elak kamu pi. Iya. Iya, oh dek nak dikosoli sana. Dek mah gaga. Ay. Kopi romat ili seri bagi. Ya matu be meli sana. Iya, komen-komen to kina sedih kaila aku Iya, YouTube supaya runtuk biasa pas Iya. bawa Presley. Iya. Jaka mama tu loki gosok-gosok yang sementara mana gitu. Iya, kan biasa pegal-pegal. Iya. Matekok-tekok ki. Iya, langsung ya gue sore ngarep Presley di. Iya. Dia nak dingin dong. Hah? Biasa pernah na tayo. Oh. Iya, jak nama. Iya, ga. Harompala dari Pak. Kama mah tu biasa pengen nak gosokeng Presley nih. Iya kan rames. Iya naro. Iya. Iya. Jadi para mereka perjelas. Iya. Maku kuangin si Rerto ni maku komen dan baji. Iya. Jadi komen kina sama teru. Komen kina terakhir teru. tapi mata nape baca di. Iya. Yundi Toni matu Yundi koro Toni. akhir acara. Temak kedai matu. Iya. Iya, kedai iga maturun tuh hei. Oke nih. Pokoknya bagi-bagikan ku anggota-anggota aku grup-grup grup-grup WhatsApp atau Facebook si bawa nasaku anggota-anggota tak lainnya maka nonton kina senge deh. Iya, nako angka idi maturun tuh atau anggota tak runtuh bagi dua nih. Angka male Presley Angka male biasa pernah. Iya, makarodi. Oke. Terima sebalik di patete teleponnya. Iya. Patete telepon biasa jolo terima ku hede. Iya, ide hatu. Iya. Halo. Malisa di. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7. Mampu memelihara daya tahan tubuh. Iya, salah lagi nasa dem baji. Dek magama protes. Salah ya, Ro. Dek ma. Salah ya. Ya kumana saudagar acok tok cuma protes di kupenyare. Salah metu ya, Ro. Salah. Iya, salah. Pak guru pekak pa ya dan baji kasih. Iya. Tapak guru nih. Idik na idok kalong. Idi na. Nah, Kenapa ada cengi? Adi singa. Dilarang ilas. Bisa Apa bisa lalang na dosi. Bisa jenerapi ya rodok. Menege sakit isa lala tak tahu sih tak pada cing. Kenapa ada cengi lala ilas. Lala. Pada tahun ni sedih indah cening. Tak gala-gala. Bisa lalang na gay magamata ko rin sa lalang sigaroy. Sigari ka pa dito. Pak Jakam ada luka gaga. Kenapa ada cengi lala ilas dan nama tak kale. Iya. Lalang lisa na. De alena bawang. Lala ilas. Ciao ni dem baji. Di singen na. Di singen na watak kalewe. Tas Iya. tamang ya singa di singen. Nama tak kale. Iya, napai. Cocok nih dah kalau di. Cocok nih. Cocok. Iya. Oke. Makin tu mereka reban, dah kalau dah bandan baji. Alhamdulillah. Kanja mah. Semua di. Iya. Amin, alhamdulillah. Syukur mana kita tu. Iya. Raja lerut mengatakan. Amin. Cocok mur. Halo. Dek ma. Iya, Bung Evan. Oh iya Pak Gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kata selain dok kalong? Jaka lai simu pencuri Iya, pernah nih. selesai saya dia. Iya, Tak penjat sih. iya panon nak tama rolo. Iya pan suaranya iya pan mana kenapa ka Putra Bugis? Salah terima kak kamu? Oh. Kebetulan kakak aku pura Cina. Oh. Dek tu nak lima botek-botek tahu yang mbok. Iya. Iya. Oh, guru. Iya. Iya, jujur nak baik dari kamu aku bola. Oh, berarti ya pang angka kurodi. Oh, letu nih. Dek na jaji acara ku dek gie pang. Iya, Iya, kan alena jenang. Alena gema telu mak gere. Alena mas tan rumah tu guru. Iya, utuk nananya. Tanru nana. Kak malah rantai. Yang malah rantai. Iya, tas sedit. Sedit iya pang. Tas sedit. Pangkalingan dan rekuan. Pangkalingan dan reku balu-balu macam apa kayak tu macam apa kau makan dekat wi. Ajarnya tak teruna. Agak nak. Isin.
Isina kita tarangi matu. Gana si kuya ni si ulo. Kama. Cau kira ke macam pakai isita ya rodo. Agar bukan sepatu. Iya, makanya tahu. Iya. Ya ringis batu Terus memang ini di sini. Putra Bugis. Ganas na rolangona. Boleh sabar salah. Iya. Aga tuh konro atau nasukari? Konro iya konro. Oh, konro. Iya, insyaallah. Indok kalau melek merek mandre konro. Oh, ya mau kembali lagi menre mah insyaallah. Tidak pakai kurang. Acara-acara gue jakama kemakutana saudagar maka ada acara iya acara kami mau Putra Bugis iya acara ini syukuran rumah kan terus tak boleh napai di sekolah makan sekalian mani kok kata sapi jadi jerit kau mani iya jadi Yunda mana ngire ke sini na saudagar baik loka mana dia pasti lain iya roa kira ke acara nama tuh Putra Bugis tanggal 15 di 15 Sona Kamis sih. Iya. Makanya tuh mah tuh kutu daki kursi bawa Indo Mangke. Iya, adi. Kemana nih masuk sing warga mana sale mau ya resi garak kemana? Iya kan kasih bawa. Kakak tahu mati langsung mau tinggal ale jadi tinggal ale nih. Kuru semuanya. Udah biru maru udah ale daripada mau tinggal ale. Mau tinggal ale. Pergi napa mau tinggal palale tapi. Pada semua. Iya lebih kok aja nah. Kasih nah. Sendiri ale. Oh Indo iya. Pada enggak ya? Iya, agak pak masa balu-balu nanti tersebut. Oh dia sudah kali ngamana sudah saudara. Nang kali ngamana. Telepon biasa nih. Iya ga. Jadi aro saudara kita selain sudah sama kan sempat saya. Iya. Iya, pada nauli. Merbawa kasih Putra Bugis. Lele di bola tay. Iya tonga. Iya. Aja lama tahu, malo dampo manika pakatau lawai kasih bola na, jama makade mati de alawai kaya. Iya. Pada mati bola itu de, pada mah. Iya. Bola na indo pita pasti na boleh. Iya. Boleh ke. Kagolak kuro jadi. Kewa gola garek kuro. Kue de gagola mapai manum nih. Kami ndo ceni. Ya, kendo ceni. Iya. Waktu na malam minggu indo kalong kalau mau lagi ku studio tapi makalum gare. Jadi, wah Putra Bugis. Oh, kasih. Jadi lisu nih gare kasih. Iya. Lo na idi na kue de makelong. Tama lah leta. Iya. Garui. Pertama kan indo kalau macam makelo kelo. Om kata kilo na. Kayak pakilo na gitu. Iya majai. Itu kilo. Oh iya, ya ga. Iya. Agak mati kira-kira. Sama ada baji agak perlu tuh. Agak mati kira-kira. Pernah ada baji tuh ya kok makelo nih. Ano na tacatar kami manelo den baji anak dara na kalolo guys. Duda na janda. Terima kasih banyak Pak Edi. Oke nih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan den Putra Bugis. Iya peranasan na pedamana na bareng sini. Nah, iya sumpololona iga radio. Iya nol dikina sama tu mendre masuleka. Sona kami sih iya tanggal 15. Oh lo kami bawa masuleka di. Mana kalau kamu? Tuh dah malelu kuro, dah lelu. Dah ngagak sana ro. Tuh dah mapalelu garo sana. Ya 500 aja. Yang penting tahu le. Ini bawang. Bagi mapalelu mandre agas naro. Mandre konro. Aku mah tuh contoh nak kuro kalau di apa si kajur hai dede mudah-mudahan tuh malampi sungai emang galak-galak mungkin dok kalau di iya jadi kata podo kata mah kesempatan nama tuh saudara Didi iya terima kasih Jolo pada teleponnya kasih Dendre pahe halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pan. Nabaliki para kaya disingin watak kalewe. Iya, cocok madi. Iya cocok mah ya. Cocok ha. Cocok. Iga ba ya Mama Al. Oh, Mama Al. Ya pole biraru edi. Iya, Macantik eta nah. Wih, jak bawan.
Medra sa dilok. Agak sila yan, re. Iya. Ada dah bahaya na pagkumbala. Ini napakai makadare kero cantik tau nadi na maklansun dari ke makada kalau yandre. Na pero ko beraru nape kada kulino Iya. 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 Kan ni ka papalot to. Kayo na, liso si. Oh, iya. Nah, lalu imi tu pale. Dele pamimasumpaja. Oh, loro nih ga. Ay Muhammad Lalahay lo ni tetes. Dele na mayingero ni tatese. Oh, ni ka pale di sini ya. Eloni kasi. Loni si jangan upo na ditarime onna. Ay la kasi. Iya. Sabar ki. Iya, sapuro mani bawang ngarota. Eta maklumi ba penyare Pak Mega Jokana. Iya. Iya, Mama Al. Dai pigit komen-komen na Mama Al he. Iya pa i malukilo tama na pa mag-comment. Oh, iya. Oke. Dami isa ni de sempat mag-comment na chapo. Bade, komen-komen bawan nih. Kupraki mata telepon, ayo langsung ditaketi. Ya ni tak yang mendominasi komen nah. Ina ya Umar. Iya, kata ni naseng ica kecil di. Yuha aga suardi. Nagay gani mag komen-komen. Nonton mana ki saudagar. Iya. Aku ni rupanya Pak Denri pas di mati-mati. Kasih na. Ya mana. Elongaga Mama Al. Elongaga. Dem baji nama kilonga ka. Wih. Janda na duda. Janda. Oke. Ya ko ha. Kasih banyak dia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ke janda na duda. Mama Al. Oh, elona denre na lowe. Kaya elona ro janda. Ngapa nih? Dari anak kalau lona darah. Duda garik na janda. Coba garik sapeng kalau nendok kalau. Ika tongang Iya. Iwan si bagi Tairawan. Oh, makanya ter mak joget-joget tahu ya. Janda na duda. Siro untuk metode. Sekarang memeni. Iya. Oke nih koma gitu. Maga nih. Saga nih garapat telepon. Saga nih Rodi. Terima nih jawab pat telepon. Kasih tah. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasapan. Nabaliki para kay di sinawatak kalede. Nabaliki para kay adi singan nawatak kalewe. Iya. Dan puji ku Pondok Goyang. Oh iya. Pasangan nana sedang nabah. Iya. Agak temekareba. Alhamdulillah, kareba madece semua. Madece semua. Alhamdulillah, kok madece mah. Iya, dan puji. Iya, maga cindo. Iya. Maga tuh maga Iya, Pak Nata. Iya. Tahu dan puji. Iya, karena tahu sambungan dan puji. Ya kalau kita salah. Oh iya ga. Iya. Pokok merah. Iya. Setoni. Iya, setoni hakala ini. Iya, kalainge. Iya. Iga mela ta jumpa dan puji. Terutama lo kaki dan naba. Oh, lawan sekudai naba di. Iya. Naba seorang. Iya. Iya, tahu nggak? Masa 2 orang? Kok engkau dua dan naba, maga nih Ro? Sama sore ya. Mana? Iya. Anak namanya di. Iya. Iya. Banyak di bak doang. Iya. Oke. Ini ha. Apa dia baju itu nomor. Iya, sepatu tak. Iya. Terus, iya pi? Angkanya nak Mama Al. Mama Al. Iya, yang Bapak Al. Iya. Indah pita wak gola. Indah pita wak gola. Indah judar wak sandro. Iya. Mama Tika, Bapak Tika. Iya. Angkat di Mama Hayana. Iya. Kampung Kaji Mega bersama Mandilala. Bunda Esa. Iya. Kami nala toe. Iya. Kami haki silang bundana. Atau Nita Saina. Mama Anca Bapak Anca. Iya. Mama Karin silang Bapak Karin. Katoni Bapak Alex. Katoni Mama Indah.
Mbak Nur bersama Mas Rio. Yang saya barangkali. Mana. Iya, terima kasih. Hah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan iden ready. Iya. Dan puji ku pondo goyang. Jadi magi dan baji Pak Wote pataploni 5 naga komen-komen. Iya, baca jolo komen-komen. Baca jolo di. Madam pedampak untuk patete teleponnya. Kan baga patete telepon. Oh, ya terima nih jolo sih. Oh ya terima nih Pak. Pagenda 5. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Pak. Reki sa di Sota Takaleta. Magai. Reki di sini na Takaleta. Maga. Masa mamu nih ha. Jangan beri-beri. Ambo baca di. Iya, ambo baca. Ambo baca. Iya. Tege. Tapodo oto tak nalari kencak jana ini. Iya, jana ini. Iya. Tege mana baca maku gue? Iya, kekalang langit tama kalau gue. Oh. Hah? Langit tama kalau gue. Kayak gimana na baca ko langit. Mana ya? Mana lah baca ya kita baca. Nama kedai kayak kula lena kalau gue. Langit tama. Aster kayak maka data ya kayak mako ke bapak ji baca. Mana aku tanah. Iya, mana lah baca. Kami ku bola. Kemana baca kita segeri. Oh, kita pasar segeri. Pasar to ini. Pasar to ya. Alena loka malele. Iya. Ambo baca. Iya. Iya. Jaka pak loki masalah-salah ambo baca. Iya, loka. Oh, ambo baca. Ambo baca. Iya. Beda ini. Beda. Nih aja sih ambo baca. Beda ambo naco neten di mandre. lanjut ambo lanjut siapa nih ambo baca akhirnya Mama Al. Iya Puji Putra Bugi. Iya. Mama Amina. Iya. Mama Amina. Manca. Bunda Amina. Gitu. Iya. Udu. Pak Ilo. Yang mana na Valera? Mana persegi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Angkan den rambut na labaco. Iya, ya saya nak kalau kue. Itu lalu tamak kalau kue. Langit tamak kalau kue. Tegi tujuna. Daerah Pangkep ya, Makrang. Iya. Iya. Terima jolo di saya di patete teleponnya. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Sevan. Bantu para kadi singin nawatakale kalau minut bose. Bunda pale edi. Ya namu kayak bunda uhat tama ku tanah bapak sapa dek tu sedih nama anu ko. Iya Pak. Ibu bapak sapa. Aku yulpa. Kasih mang kecak-kecak dan letama. Nak yulpa menyiarin do kalong kai tu. Kai tama. Jinampo na tama hita. Apa monitor to ka wani ko cara na yulpa tama mita. Bapak mita kaling adi. Aku ku acara nendo kanong. Iya, si Bodem Baji. Dega. Dele tama sa bono nele nama pecah-pecah. Dega gebutina on elek na. Iya to ngang. Napa si Andre sanggar HP na kasi. Bayan sa kambing. HP na mangingi na taro ni. Kasih na. Kada iulit tama bo. Iya ga. Yang penting mari kali ngatuti bapak sapa. Iya, sehat-sehat mo eh. Tare matutu. Pura masumpaja su butulona naca na radio na. Iya. Setia dengan Liga Radio. Iya, alhamdulillah. Dena kadonin na mi ano penyiar na puji mana. Puji mana sini na. Iya, puji mana sih. Iya, karo mapa iro hedek nang kapana mapisao.
Iya semangat ki Bapak siapa? Acawa-cawa ki Bapak siapa? Acawa saro. Macawa nih. Acawa enggak. Iya. Digesak dana macawa. Digesak dana. Aneh ro senyum-senyum nyi Indok Kalong. Senyum-senyum. Iya, dan apa ada Jawa ada Indok Kalong dan kelingan mana saudagar Iya. Taraka studio. Heeh. Iya. Oke nih Bunda. Iya, iga melok teletuk-leturi. Katun ode pembaca komeku. Iya, Cina pi. Iya. Aku selengut daniku nama mereka. Iya, selengut dani. Iya, Bang. Dari mana kisah seding. Iya. Sininan marang kalingan. Sininan marang kalingan. Aji ambok baju sebawa aji kaya. Aji kaya sana bene. Oh, Aji kaya. Ibu Aji kaya. Ibu Aji kaya. Pantas mega duit Indok kalau di. Iya, Pak kaya. Iya. Sini nama orang kadangnya dia seperti mana malampas cerita. Iya. Terima kasih banyak mana mama mana sehat mana iya. Jadi pengen tuh penyer mana sehat mana kini. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ni Bunda Uha macanti si bapak sapa yang kena sekugala raya. Iya. Jadi kau makin tutup teleponnya di Dembaji. Iya, tutup nih teleponnya. Nasabah mana kasih waktu hede. Iya. Jadi kau makin tuh baca-baca mana komen-komennya ke deh. Aja lo kak sape jolo ya nih Boji dar. Angka WA natama. Maka dedek nasule komen nasengia apa dek nasunule muncul komenku naseku YouTube. Manangka? Disengi. Maka de tidak komen kak karena tidak muncul ki komenku di. Tapi biasanya mana Madi? Iya, kamu sedih takiri. Iya. Tapi tanda tuh senang aku ketama. Iya. Senang sandro. Tanda tuh sandro. Angka metolainge. Iya. Iya Ibu Aji, selamat kemarin kalinga, selamat Tony menyimak. Aku mak gitu. Iya. Baca-baca nih komen-komennya ke Dedi. Iya. Ama pamula nasa samsia cia. Tes. Oke, tes tuh. Yuha. Aganasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biosefa. Nabaliki para kaiwi hadis ingin nawata kalewe Indok Kalong. Selamat tanggal so Indok Kalong dan baji cantik. Cantik nama Wita si Bella. Indo mamuare angka mana sehat wal afiat. Amin. Reka laguna to si raga-raga mana. To si raga-raga mana. Orang iba pa sapa iya mana na. Iya mana. Malelo na selengut dani. Iga malo selengut dani. Bunda Uha ona. Dari Pak si raga-raga nelaw. Oh. Iya ga? Magana gateng kalinga. Nama telepon na kayak makada selengut dani nasa mereka. Oh iya ga. Salah sedina kurang Indok Kalong. Suwardi. Iya, agak nasa Suwardi. Assalamualaikum Indok Kalong dan Baji. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wita ni kasih tapat manang. Iya. Siaga itana tuliku sapa channel live ku Igai Radio. Makasih ku Idi berdua. Oke, Suwardi Igai ya. Suwardi. Tanaga Bundidan. Oh, yang mak apa nih? Iya. Atau Iya, pasti Nairo. Suwardi. Pak Bupati. Dito. Angkat tama. Makade Indok Kalong. Ikan deh. Iya, magira-gira. Seandainya reke Pak Bupati maku kumadontong itu, na ita kira live iku YouTube reke napa tam reke makomeng. Makade Indok Kalong. Dan nangkamaku. Makanya pala aja. Biasa ro doang ngerat dan baji. Kayak biasa kue deh toh. Tapale lo ke radio studio Mon rumah buat tuh. Iya. Lo wawancara kasih bawa denu. Tapi mon rumah mana ya Pak? Gugup kak sedih. Di segera mage Pak tuan nuna reke baru. Iya, nomor satunya. Orang nomor sedina. Iya. Si depek itu dang. Dek isangka-sangke reke di kedawa. Iya. Itu kena mesti gabuk ki gara dia. Iya, makotongan. Sedangkan orang nomor satunya lagi Kabupaten Baru hadir ke studio apalagi bawahan-bawahan makotongan. Iya, terus suatu kebanggaan tuh reking rodo sama foto ki agak si bawah. Iya, mak jama ki seandainya rek dek tak buku igara dek 5 sampai jarina Indok Kalong. Dek naik sekika Bapak Suwardi. Iya. Lanjut. Oke, lanjut.
Yuha. Aga nasa. Oh indo kalon dem baji. Iya. Ada niku kasih. Kasih nah. Utarai matu di selengo daniku. Ka kuidi dai ulek gora indo. Iya, semangat ki. Oke. Iya. Angkasih. Indo kalong. Iya. Aga no kok dem baji ro. Lopona cede. Jarina jarikon kero kande jadi jariku iya oke kan ni mai bunda ngokok jari iya angke naseng Eca be cantiknya penyiar bela iya harus itu jadi iya yuha agak sinasang hebatnya tuh kok kasih hadiah Nabi Yosef tonga marindo tonga magana tuh nak beli-beli ndok kalau si badan baji apalagi melalui radio iga namang kalingai maka dia matu cerita na misawe engka matu tapi tega dia wacolir boleh nama tuh lo undi iya terus kasih nasa ko hede suardi Patama toka kasih Indo daim baji. Tamat ni Apa napur untuk channel na. Iya ga. Selamat kita balik bergabung di. Selamat toke menonton untuk Suardi. Iya. Tega Kimonro Suardi. Iya, aku kak baru pasar Materwali Tania kapan? Tania ga. Iya tania Pak. Maka dege nape kasih narunto. Iya ga. Isti nana pamit tama makumeng ya. Oh iya ga? Iya, informasi tadi. Iya. Kada iga tumai Suardi iga tumai. Iya. Kena sang Eca. Wah sang aku tujuna ati isapu ya kok mapet di ulu si kontak na tuh. Iya. Iya sapuang agak masuk na. Nako agi sana ati mapedi. Kui ge ulu ako ulu ge mapedi. Kui ati isapu rodo Freshly. Freshly di iya. Dan lain na buka atita sih. Iya, bunga ledaku lihat jantungku di dalam. Iya. Kai ge gruh ya iseng-iseng na. Iseng-iseng na ya indak kalau. Sardi. Ane istalio ngeros dari Suardi. Kampa ko marilalan Mati pula bici kita. Maka marah kamar atau tina. Ada yang paling dalam. Kalau Suardi nomor 2. Ikan dek bahaya anak penyiar. Oke, sogok memang dalam mena roti. Menre ju pandangin dok kalongnya. Oh iya ga. Iya. Aku rekena limba nih Pak balu roti sembarang kuirina lalang ngelepan deli. Iya. Oke, lanjut. Rabanian. Agak nasang. Assalamualaikum Indo Kalon Dembaji. Iya. Waalaikumsalam. Awe. Cek deka. Na betul dah ni kasih. Napa si wang kalinga sak data mana? Kanjak na rerita kena betul dah ni tahu Indo kalau di. Maka aku na betul dah ni tahu. Makojo iga. Makojo ga. Iya ga. Terus jana tamaruk dah ni di Mama Selfie. Iya. Inaya Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa ki mata Indo apa sibuk ka? Sibuk imani. Sibuk ima kira-kira. Mapa sadia baja. Pas dia baca jadi. Oke, tajeng esek buana. Iya, Tapoda ka kasih esek buana. Ya mudah-mudahan engka. Kro es buah Indo kalong biasanya itu make deta es buah toh. Anu mi mega agar-agar nami. Dega buah-buahan di. Berarti es campur mi Rodi? Es jelly. Es jelly. Iya, tapi kalau lain itu ku pacore, apa buah-buahan pacore lame. Pau. Iya, romate pacore. Jangan sampai nek matu mak batik guru. Nasa ingi es batuna. Iya. Oke. Es buah, lain es buah na pacore. Lame aja sana. Iya, angkat tu es magala ku salang he panjing kulo na lalangi tama studio es agas nero. Ketu es agak apa sih sini magala ko yun lepang yolonas iya es agak ngaret tuh iya terus kasih nasa ko hede yuha iya kasih nasa ku ida culengi sapuy ko mapet di ulu iya ga pokokna se di landro ale isapuy maneng mapet di udah dapet sinar iya apa masa sotos itu iya oke. Suardi, wasengin dok kalong ya tambang sebagai hadiah. Kesina. Terus Umar lah to Iya. Magayandre maka dek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pede ma cantik tak penyiar Iya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Aku tahu Pak Idi di. Iya. Iya, tembus 10 penonton 2 hadiah. Salah dek par. Iya dek Panarapi. Dek Panarapi. Ya biasanya narapi tapi mau aku kuange pak napa ki kapat jumpa jadi mana sih kapan nih akun di Jumai si malam minggu oh iya mai gaya penonton iya pak waktu istirahat lagi iya jadi lo ni naseng yundi maku kuange komen memen di Sodagar maku kuange saya di naseng pemenang aku tembusi 20 napi tambah-tambahi ranking oke kan nasa kurang ninja ya iya siap untuk man ninja iya lanjut malah ibu manita oh ya kan ini tak kiringan nuna ibu Aji kan iya Jidar ya taman ibu Aji iya angka saya di kumata lo baca ya lanjut kasih nasa kuhede dikasih Inaya Umar magayan rero bawang kuko sedem baji manyamang deh sekasih narokan de teda nama parokoluna mana kah Pak malam mahar di Andre mama tami kulwe indok kalau iya di coba-coba kayak pak matu ibu kukus si bawang ini ayo roge tati mangeri sama tuh iya tak kukus ini aja nata goreng bawang guys bakwan kukus na yela de kan ni tali pakur ondron na yela kemarin saya kira iya namu teh dek kada bawa mi matu na kukus rasanggara pepe na kukus manong iya taja bawa nih sana kan taja nih produksi na yela lain daripada yang lain Inaya Umar kanjana rokok irita penyiar lomak bolok gorengan pasti laris manis apa manis pak balu bisa ingat ya misal lari mana panggali ya iya Nursina doi cela iya ueloi ueloki aku tes terengkam masih di kok kasih matu saya ditambah itu genai dua iya terus Nur Laila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya peraninya Biosepen nabaliki para kadisingan nawatakalewe. Selamat siang dan bajinda kalau. Mantap. Igir. Nur Laila. Nur Laila ya. Oke. Pada cengki jelo komen-komen. Iya, apa nang mangka nonton ka apa maku kuang edi. Ero. Iya. No. Iya. Muhammad Frizal. Ini di. Iya. Kanja Nairita penyiar magalak lada macawa ada chemistry terbangun ada semangat tetap semangat indok kalon dan dembaji semangat metu magawe ya tapi dek gak sih di semangat ya lain di bibir lain di hati ya cuma bibirnya saja berkata begitu tapi dalam hati nawe semangatku ada sama indok ceni baja pipirsal mana ka baja baja rabui oh iya di dek natama dembaji di mana ka rabui oh iya di iya mage main ki dewasa mangeri sangi oh iya mangeri siapa ya tahu iya tapi nulin dok cen di naloka kapa mana kah iya biasana lanjut Nur Laila hadir si ka elo ka maseleng kok ku inala to Putra Bugis Indo Mangke Epan Saputra Bucida Andika Iga tahu ulangi gare ini Nur Laila maseleng ku Epan Saputra iya oh iya ga well sih apa Selenela Bucida, Andika, Bundidam dan semua-semua tanpa terkecuali. Oke. Umar Lato, terima kasih banyak seletailah. Iya, selengaga roy lah. Selengodani di. Pacapu joget tamana Sodagar ko acara na Putra Bugis. Latihan memen ni makukuangi di. Iya, oke. Aku dah memen ni. Iya. Inaya Umar. Ang senasang. Anu matuk melong indo kalau kacarana Putra Bugis matengah ki pole. Hai. Bosan ni kita we kaina.
Ilongan rin na ilongi. Laki kido sana. Aga balik. Indo. Ajane rodo. Ajane rodo. Anu matu iro ilonano he. Janda na duda sinane ro. Karo. Dek nama kuro. Salah i. Janda na duda. Tapi dua apa ya rodo dua apa tahu? Dua tairo. Iya. Oke lanjut. Inaya Umar. Oh Indo pita tega gitu ompok 5 pau. Kami. Iya. Patma assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang selamat siang Indo kalon Dembaji. Iya. Be cantik nasi tak penyiar resi Pak 2. Iya. Hadiana. Matu pinas hadiana. Agak kira-kira wendi pidi apa mempuasin dok kalau. Puasa kak kasih. Iya. Terus? Iya, komen-komen kina sesodagar dia Pak na mana nih tahe. Lo nih tembus nasa 20 penonton. Iya. Gendai 22 masuk. 2 masuk. Iya. Iya, lanjut. Oke, lanjut. KCB aja. Titip salam buat Mama Timang. Saleh. Iya, Pale. Ayo cocok nih KCB aja. Cintaku padamu Dembaji. Wih. Agina bulu nalati mojo. Wah, sing gek mata andre bulu lati mojo. Mata andre pike papa buku. Laki kumana Juma. Laki kumana la Juma. Napa belok si dia ro. Jatono maksudnya. Patma. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo kalong. Dembaji na. Indo kalong Dembaji. Idi nama tu hadiah. Persina. Iya. Kalau Pak bisa benek. Iya. KCB aja. Titip salam buat Mama Timang di Lempang bersama Ibu Sasainal. Iya. Oke. Rabania nia. Agak naseng. Maga ni wak penyiar rehe. Maga kasih na Mama Selfie. Inaya Umar. Ya. Tega si Lauro Iwana dek nang kayang kalinga sak dana. Capi datana. Oh iya ga? Iya. Purakin apa dang? Purakan apa dang? Wah sewan di pedaki. Iya. Udah bertemu si bawan dia. Iya ga? Aku dia. Monza Black. Agak naseng. Inaya Umar sih. Iya. Mudah-mudahan Bunda Uha bisa hadir besok di acara arisan kumpul sama saudara. Iya, amin. Monza Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ajidar na iro dadi. Iya. Ayat tatai tani nasa maku kuangnya sodagar, angkan itu nasa kurodo aset tamana iro komen-komen lo nih undi di. Iya, lo yundi na. Iya, jadi sebelum capek wote komen-komen memen nih. Iya. Kasih nasa Nurlaila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak selet-selet di. Iya. Lupa Kak salangi Kak Ira Mawar. Iya. Ade Eca, Bunda Uha, Bapak Sapa dan Bunda Bos. Iya, Bunda Bos. Iya. Suardi. Suardi Didam, Indok Dembaji Kumi Pasmar. Iya, makanan itu kayak. Iya. Inaya Umar. Agak nasang. Selesai suku pendatang baru pole Pasmar. Iya. Oke. Tane tu es batu kok lamin do. Bela lame tu. Wasing habe dari kita kupacore. Kupacore deh. Iya. Kanjana reri ta. Iya di. Bela lame na pabanjan na. Makanan agak naseneroy. Tania makanan pokok na. Sebagai es buah na. Adi. Iya, bela lame na. Iya. Di si kaca na ya untuk iya. Ya. Mana kecedek mah pakui? Iya. Biasa. Mana kah? Agak sata. Si kaca lo pertama di. Iya si kaca jolo. Coba-coba Matu mangkok na ya. Yuha. Iya. Elok matok ka iya Presley ama sekak noko namo pajama. Iya. Pajama kata gitu. Si bapak siapa? Noko namo. Pasangnya. Lanjut. Namo pajama kata kiko isapui Presley. Paja nasta makata ke isapui Presley. Iya ga. Inaya Umar. Agak sinasa. Endang Eling Endang Eling. Tester na ya tahu aku. Iya. Iya. Dia agak.
Iya, tanya nih, diundi matu maku kuangi nonton kisah dagar. Jamal, assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinjai hadir. Oke. Boleh request lagunya Fanny. Ipani. Fanny Mahesa. Ipuni teh lagu Inggris lagu Inggris ada nadinge bahaya kok na yeda na kena matu undiange jamal ku sinjai na lo ketiwireng idi nah wakiringa pi melalui JNT Siam amin. Iya. Assalamualaikum indah kalian Dembaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tangga soki. Iya. Oke. Kasih naseng Eca. Bio 7 15. Enggak dia sih najul iya Eca he. Endang elin tapi natare pesan. Oh, natare pesan Rodi. Iya. Dek ne jadi ro. Iya. Oke. Angkai kue de Eca Bio 7 15 mili mati Dembaji. Oh, adek nama susah ya tuh. Yang penting ada uang merah 2 lembar. Iya. Oke. Iya. Endang Eling. Iya. Terima kasih dan puji atas sapaan tak. Iya ro Endang Eling. Kak Endang? Oh iya gah. Iya. Abrar Karim. Assalamualaikum indah kalian si Badem Baji. Iya. Request laguna Dawa Lotong. Dawa Lotong. Iya. Yang kayak ku dawa celak nih. Iya mah celak. Endang Eling. Maaf Ina nggak bisa hadir besok. Ini enggak ya deh. Deiseng. Tanya ke Endak apa di? Tanya kapan? Ina ya Umar. Salam sama bapakku di Latempaga. Halo bapak anak Kak Ina. Aku Latempaga. Abrar Karim. Owe, tapodo iya runti hadiahna di. Amin. Makana komen-komen gitu tuh. Abrar Karim. Iya mua Rehan Polebone. Oh Polebone Rodi. Iya bela-bela tuh kirim. Bela tongang. Endang Eling. Iya. Nah Yero Suwardi Cak kapang? Tania tahu Tania Cak. Mana mega maku aku. Iya. Iya. Didang Iro. Iya. Kena sang Eca. Iya. Bah, Tania mah gratis kasih na Dembaji mah gana tahun nah. Iya, siapa nih sama komen-komen? Aja namanya saga kurang. Kau aku tuh. Aja lagi bilang ini. Iya, hitung igare. Oh, pura nih kata. Oh iya. 14 semuanya. Kan aseng 10 tahu mak komen-komen. Iya. Ya matulit magasana mak komen materu-teru. Iya, jadi itu tuh nih jalo komen apa naliri sama kedai gana asam menre. Ya tepat tujuh matu ke kamera. Iya. Oh, Dembaji. Oh, Dembaji teh kaki. Tuh. Oh, iya, gamakku studio. Roti Maros Iya. Kayak Maros. Oh, Kayak Maros. Aku roti Maros, kayak Maros. Aku rekena lewati nih Maros ya. Dek mana magaga. Iya. Sembarang nah. Yang penting oleh-oleh. Iya, kasih tak yuha insyaallah bisa hadir besok. Makasih semuanya. Iya, amin. Ya taja-taja nih saudagar. Alo doangan nih, jolo. Iya, igana kira-kira. Iya. Aku naseng ya. Ding. Makanya kok ka backsound aku ini kalagu-laguna. Kalagu-laguna, are baner lagu-laguna janda na duda. Masih kanang. Nah, agak paling melok taputar akeng Ketua tapi dia nak di kok musik pertama. Ada nak dingga. Iya. Ya apa pe mau nih? Teng. Ida api apa? Ya taja-taja nih. Oh kasih tahe. Tambah komen-komen Iya. Kayak bilhak cik kate. Kasih nah. Pertama bilhak jakal na malay Iya. Macawi mati antara akeng. Iya di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh non sercanti. Angka nak tuku bolaku. Oh kan iga halo. Hadir to katuma komen. Iya. Terlambat sih kak kasih Dembaji. Kalau. Iya. Are to ka hadiah Pak ya to si Monri. Iya. Oke. Tajen nih. Rasana triolo Iya. Iya, Ina ya Umar. Itu tuh mani rosek dingilo na rin paci maku tongan. Lebih dari rumah tengah ki boleh. Iya rumah tengah ki boleh. Mana nih maganis nah. Tegan nih kamera Kuni. Sembarang, yang penting nale kamera. Tepat depik kok kak. Iya. Iya. Oke. Sementara kita tunggu matu tajen nih makeda iga kira-kira putar matu asan namben rekoro. Bela-bela. Iya. Masih mau?
Dek pe napi ta Dek napi ta. Monri pe. Ya, cek depi. Pakai kue. Iya pakai kue tadi. Iya, dek napi ta. Iya. Ya, masih mau di atas. Ya. Cek depi. Pas nih he. Ya anu nih, pecah nih. Iya. Iya. Bukan nih. Iya, Star. Ya. Sementara kita tunggu. Star. Yes. Antoki. Iya. Igana na 7. Igana kira-kira na 7 matu. Sentre deng. Asena mendre makeda iya. Fatma. Wah, ternyata ya naik ini hari namanya Fatma. Iya, Oke, Kamera nak apa cici? Iya, kok ya. Keren. Iya, Fatma. Selamat untuk Fatma di. Iya. Maka wela dek apa? Ya, penesan nih mana nih ga? Oh, kero tangkat taitani saudagar. Fatma. Dek gaga istilah makeda mapaku yang jelas na tai tahun nak tapu tarak di makeda iya he. Langsung koro tanda cangginan nana sama koko di. Iya, di dene buri kertas mak gulu-gulungnya. Kertas mak gulu-gulu pada ku malot ari sakit. Iya, tapi ya kami tona. Ya pokoknya selamat untuk Fatma ke Kuberaru untuk Bio7 ukuran 5 mili si bawah Presley. Enggak sama Presley juga. Sama Presley. Aja jadi berkurang. Iya. Enggak. Kalau yang 20 dua pemenang. Iya. Begitu. Oke, selamat untuk Fatma. Macam apa yang antara Dek mana mah Bella. Iya, lo kaki jam piku studio ini. Oke. Iya, Indo Kalong. Iya, mana rapi ini tak betul nih. Rapi ini betul tak masih mah. Iya, pokoknya setiap hari deh kemapa kuro, setiap banyak komen ya. Setiap hari. Dek mah. Ya, pamakuras toh. Oh, makuras toh. Iya, pokoknya mendadak rekengnya. Pokoknya menonton ke materu, promo dadakan nasenan ya baji. Promo dadakan kan. Iya. Makuro. Iya. Jadi koma kitu iya Pak Wetu nalimban kita 10 meneh. Jadi jalan unda Jajah Mulyadi. Kede agak upole Malaysia tiro. Iya, Malaysia baca ke si Jolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia hadir. Oke, Malaysia. Terakhir Malaysia. Maka datang di Koede Fatma. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak tuh untuk ide di madalek metu. Iya, Fatma. Iya. Iya, oke Mi. Iya. Jadi koma gitu. Iya. Sonona sesalasa di tanggal sage rendo kalau 10 lebih itu tahun 2020 prosidi. Iya. Mas Malo terima kasih Kiko sedagar malo dampat toki sepatona selama denre menyiar kino kalau di iya engka ada data salah iya tak dampang ki maraja aja kuatita tegi petaro kui luar hati. Oh iya ga iya dampat toki terima kasih mana toki lo kako sadagare iya atas komen taona partisipasi taona koro undian ya ga iya insyaallah nako kasih matu stok na Bio7 ne iga nami tetap pada letat sini esenge dalek kan rezeki esenge bau si hujan terus aku mah gitu dua ilo pacapur kuede. Iga mana? Ancila Rici makadalo si Ripolo 2. Si Bailona Iwan S makada kita Irawan. Jandana Duda. Malah si mana ino kalau di iya dan baji. Iya malah si mari paling keringata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.